mu masaha 15 ashize inyuma y'uko igisirikare cya Perezida Vladimir Putin gitangarije nyakubahwa Perezida Vladimir Putin k'agace ka Lysychansk kamaze kujya mu maboko y'ingabo z'Uburusiya ku kigero cya 97, yahise atanga uburenganzira bwo ku rwego rwa mbere ikizwi nka presidential right ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe bigomba kwagurirwa mu gace ka Melitopol, Slovanski ndetse n'utundi duce dutandukanye kugira ngo natwe twiyongere ku bice bikomeye igihugu cy'Uburusiya cyagiye gifata, harimo inyanja ya Azov, Lysychansk, Luhansk, Mariupol ndetse n'utundi duce dutandukanye turi hirya no hino mu gihugu ku butaka bwa Ukraine. Gusa Perezida Vladimir Putin ni mu gutangira iryo tegeko yavuze neza akomeje yibanda yuko bagomba kwibanda ku gace ka Melitopol, kamwe mu duce dukomeye dufite kandi uruganda runini rukomeye rwa nucleaire bivugwa neza ko rwashowemo amafaranga n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi kugira ngo bijye bibasha kuhakura imbaraga za nucleaire. Aka gace ka Melitopol kakaba gaherereye mu burasirazuba bushyira amajyepfo y'igihugu cya Ukraine mu ntara ya Zaporizhzhia. Aka gace ka Melitopol Perezida Vladimir Putin akaba avuga neza ko ari ingenzi ku gihugu cy'Uburusiya kuko muri bamara gufata ruganda rwa nucleaire runini, zimwe mu nganda zikomeye ku mugabane w'Uburayi, ngo azaba ari igitego cy'umutwe atsinze ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi ndetse n'igihugu cya Ukraine muri rusange. Nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin atanze iryo tegeko, abakomando biwe bahise bashyira video hanze igaragaza meya aka gace ka Melitopol afungiwe amaboko inyuma arimo atwarwa n'abasirikare b'igihugu cy'Uburusiya bafite imbunda basa nk'abaririmba neza yuko ngo intsinzi yongeye gutaha ku murwa mukuru Moscow. Ibi akaba ari ibintu byahise bishimisha Perezida Vladimir Putin kuko hatari haciyemo amasaha menshi cyane atanze itegeko rya gisirikare ry'uko ibikorwa bidasanzwe bigomba gukomereza muri aka gace ka Slovanska ndetse na Melitopol, ngakahita abona inkozi y'ibibi meye w'aka gace ka Melitopol afashwe mpiri n'ingabo z'Uburusiya. Ibintu ngo byamunejeje ku rwego rwo hejuru. Abasesenguzi bakurikirana hafi bya politiki bakaba bakomeje kuvuga ko Perezida Vladimir Putin ikigaragara neza yuko ashobora kuba mu minsi iri imbere bitewe n'ukuntu abasore be bakomeje kwitwara ku rugamba, ngo ashobora kuzakora motivation ku rwego rwo hejuru batigeze batekereza, akaba yabasanga ku rugamba mu buryo busa n'ubutunguranye kugira ngo abatere ingabo mu bitugu kandi abereke ko bari kumwe isaha ku isaha. Hari nka article yashyizwe hanze n'umunyamakuru w'Umufaransa umaze mu gihe cy'itangazamakuru igihe kirenga imyaka 17 muri aka kazi k'itangazamakuru, aho yagize ati njyewe ndabikeka neza kandi mbyiyumvamo kuko ngo umurava ingabo z'Uburusiya zifite ku rugamba birashoboka neza ko Perezida Vladimir Putin ashobora kuzakora ibintu by'ubusazi kuko bidatunguranye cyane, akaba yagaragara ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine agiye gushyigikira abasore be, cyane cyane ko Perezida Vladimir Putin asanzwe ari umuntu udatinya urugamba kuko ngo yahoze ari umusirikare. Iyi nyandiko rero abantu benshi mu basesenguzi mu bya politiki bakaba bagiye bayigarukaho bavuga neza ko kuko bishobora kuba byashoboka ibyo uyu munyamakuru w'Umufaransa ufite imyaka 67 yashobora kuba yatangaje. Gusa hari abandi bantu b'abasesenguzi bakomeye mu bya politiki bahise bavuga neza ko ibi bintu Perezida Vladimir Putin adashobora kuba yabikora kuko byaba bisa nk'aho ari ubwiyahuzi bwo ku rwego rwo hejuru, kandi ko atabazi neza icyakurikiraho aramutse avuye i Moscow akaza ku butaka bwa Ukraine ngaje guhereza motivation y'abasore be bari ku rugamba ku butaka bwa Ukraine. Ni mu gihe kandi ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine mu gace ka Lysychansk kamaze iminsi kari kuberamo imirwano ku rwego rwo hejuru, ngo hatangiye kumvikana ituze ryo ku rwego rwo hejuru nyuma y'aho ingabo z'Uburusiya zitangiye gufata aka gace ndetse n'imijyi hafi ye yose igize aka gace ka Lysychansk. Ngo ahantu hakikomeje kumvikana guturika kugiye kudasanzwe ni mu nkengero z'iyi mijyi, ngo kandi ni ahantu hagiye hahana imbibi uyu mujyi ugiye uhana imbibi n'indi mijyi itandukanye. Ahantu hakomeje kugenda humvikana urusaku ngo ni ahantu uyu mujyi wa Lysychansk uhana imbibi n'indi mijyi ikomeye y'igihugu cya Ukraine, ngaho ubundi imbere mu mujyi wa Lysychansk ndetse no mu nkengero zigiye zitandukanye ngo hakomeje kumvikana ituze ryo ku rwego rwo hejuru nyuma y'uko ingabo za Ukraine zimaze gukuburwa muri aka gace ka Lysychansk, ngo none umutekano ukaba watangiye kugaruka. Kandi amakuru akomeza avuga neza ko ingabo z'Uburusiya gufata aka gace ka Lysychansk ngo byatumye igisirikare cya Ukraine kihatakariza amafaranga menshi ndetse n'ibikoresho byinshi bya gisirikare, ngo kuko gufata aka gace ka Lysychansk ntibyabagoye, ngo kuko ngo hari brende nyinshi cyane
ububiko bw'amasasu n'imbunda bwagiye bufatwa n'ingabo z'Uburusiya, ndetse kandi ngo na misile zitari zizwi gukoreshwa n'ingabo za Ukraine zose ubu ngo zikaba ziri mu maboko y'ingabo z'Uburusiya, ngo kandi ibi bikoresho bikaba bishobora kuba bizabafasha mu minsi iri imbere rushobora kugenda rukomera, ngo cyangwa ngo ibikorwa bya gisirikare biramuka bikomeje kugenda byaguka, ngo ibi bitwaro byagiye bifatirwa muri aka gace bizagenda bihabwa abandi basirikare b'Uburusiya bari hirya no hino, ngo mu gihe bazaba bari kugana mu murwa mukuru Kiev. Ni mu gihe kandi tunyarukiye mu yandi makuru, nothing to apologize for, ntacyo gusabira imbabazi gihari. Aya ni amagambo yatangajwe n'uwahoze ari chancelier y'Ubudage Angela Merkel, avuga ko ahagaze ku ruhande rw'Uburusiya mu gutangiza ibitero bidasanzwe ku butaka bwa Ukraine. Ni mu gihe ku rundi ruhande igihugu cy'Uburusiya cyahaye gasopi igihugu cya Turkiya ku mugambi cyari gifite wo gutangiza ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare mu majyaruguru y'igihugu cya Syria. Naho ku rundi ruhande igihugu cy'Uburusiya cyamaze guhereza Kiev abasirikare barenga 210 baguye ku rugamba ubwo bari bari kurinda agace ka Mariupol mu mirwano itari yoroshye ngo kugira babe bashyingurwa n'imiryango yabo. Nibyo uwahoze ari chancelier y'Ubudage akaba n'inshuti y'akadasohokanye nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yamaze kugaragaza uruhande ahagazeho yemye ku byerekeye ibitero igihugu cy'Uburusiya cyagabye ku butaka bwa Ukraine, aho yagaragaje neza kuba igihugu cy'Uburusiya cyaratangiye ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine, ko nta gikuba cyacitse kandi ko ntacyo kubisabira imbabazi gihari. Ni mu magambo y'icyongereza yavuze bwa mbere ubwo yazaga muri interview ya mbere kuva yava ku buyobozi bwa chancelier y'Ubudage, aho yagize ati nothing to apologize for. Hatugenekereje mu kinyarwanda yashatse kugira ati ntacyo gusabira imbabazi gihari. Njyewe ndabona neza kuba Perezida Vladimir Putin yaratangije ibikorwa bidasanzwe ku butaka bwa Ukraine byari impamvu koko ikomeye, kuko nta cyatuma igihugu cy'Uburusiya kitisubiza ibyahoze ari ibyayo, kuko ubutaka n'ubundi hafi ya bwose bwa Donbass bwahoze ari igice kinini cy'Uburusiya. Rero nta gishya cyo gusaba imbabazi, ni nayo mpamvu aho nta cyakabaye gifatwa nk'ibintu bikomeye, kuko Uburusiya buri gukora ibyo byakagombye kuba bukora, kandi ari cyo kurwanira ubutaka bwahoze ari ubwabo. Angela Merkel yakomeje agaragaza neza ko atigeze ngabo umuntu bikunda mu rugendo yagiranye na Perezida Vladimir Putin ubwo ari ku buyobozi mu gihe kingana n'imyaka 16 yose ishize. Angela Merkel kandi muri iki kiganiro yaragize bwa mbere kuva yava ku mwanya we wa chancelier y'Ubudage yakomeje kugenda agaragaza neza kagaya Perezida Volodymyr Zelensky, aho yagize ati ntabwo nigeze nitambika Ukraine kuba yajya mu muryango wa NATO muri 2008, kandi nta nubwo kiriya gihe Ukraine yari ishoboye kuba yajya mu muryango wacu wa NATO. Iki gihugu ntabwo cyari kiri stable, kandi ikindi ndabizi neza cyari cyarasabitswe na ruswa, kandi na n'ubu nakomeza kubivuga neza yuko ibi bihugu byo ku mugabane w'Iburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeza kogeza Perezida Volodymyr Zelensky muri iyi ntambara.